Evo kako da preskočite ogroman red ispred Louvra i to za besplatno. Ne morate čak uzeti ni one ulaznice Skip the Line, ja sam otkrio 3. Dakle, morate samo preći cestu i idete na ovaj ulaz Porte de Lions, ne znam uopće kako se izgovara, baš me briga. Tamo će vas ljudi dočekati, doslovno nema nigdje nikog, odmah će vam procvikat kartu i ulazite sa prvog kata i onda se penjete na drugi ili silazite. Mi smo se pogubili jer je ovo ogroman muzej, a pogledajte kako izgleda ulaz s piramide. Dakle, vi se zapravo spuštate dolje i baš je fascinantno kad ste se spustili, kad pogledate gore, imate dojam kao da ste zapravo u Egiptu, nekoj piramidi. I onda ima i ovaj tu drugi dio gdje je kao piramida obrnuto izvrnuta. Pripremite se na ogromne guže u muzeju, posebno kod dijela Mona Lise, a morat ćete čekati u redu ako se želite s njom slikati. Druge su tu stvari još zanimljive, ima svega. Ja zapravo nisam stigao sve pogledati jer nisam baš bili nešto s vremenom, a ulaz nam je bio besplatan, pa onda smo mogli dati si oduška i rekao ajde, vratit ću se neki drugi put.